Evo došli smo do kraja. Svaka čast. Mnogi su ostali do samog kraja. Došli smo do kraja. Proučavali smo šta je to pravo obraćenje. Proučavali smo kako izgleda kad je čovjek rođen duhom, a ne samo vodom. Vidjeli smo onda, proučavali smo koje su prepreke, što mnogi mi od nas imamo neke prepreke da može Duh Sveti da nas obnovi, jer Bog, kaže Biblija, da Bog više želi nama da da Duha Svetoga nego naš tata želi da djeci hranu. Jel' tako? Da li neko ikad imao djecu ovdje? Ili bebu malo? A mala beba i želiš da mu daš onu dudu ili sisu. Jel' tako? A onda kažeš neću. Ko tako kaže? Niko, niti zli roditelji uvijek daju bebi da beba gladna, će da umre. I čak i mi zli roditelji damo. A Bog kaže, pa kako više nego vi što želite dati maloj djeci hranu da ne umru, Bog želi da da nama Svetog Duha. Znači, nije problem u kome? Nije problem u Bogu. U kome je problem? U nama. Jer mi smo se sakrili kao Adam i Eva u taj neki vrt i neke svoje smokvine listove smo ovako stavili i bježimo od Boga. Stavili smo te neke pregrade i prepreke. I onda Bog svojim Svetim Duhom radi na nama i kaže, Adame, gdje si? Borče, gdje si? Dojčine, gdje si? Mario, gdje si? I ponekad to traje cijeli život. I onda kad Duh Sveti počne da osvjedočava, onda mi, pa joj, možda to nije grijeh, hrvanje s Bogom. Nećemo da predamo, da se pokajemo, da se odbaci grijeh. Ali kada pokajemo se i odbacimo svaki dan grijeh, onda dođe Duh Sveti koji kaže, šta kaže? Aba, oče. Amen? Tata, pa di si bio cijeli moj život? Kaže, Bog, tu sam ja bio, nego di si ti bio? I onda nas stavi u brod spasenja, u Duh Sveti, i onda imamo ljubav za neprijatelje. I onda imamo mir i krotost i strpljenje. I onda imamo ljubav, onda imamo disciplinu i čistoću. Kaže Ellen White, čistoća u kući je odmah poslije pobožnosti. Sve imamo. Sve nam Bog da. Kad smo obraćeni. Nema onda da se svađamo. Bog nam da Duha Svetog. I onda kaže Bog, ali nemoj da ispadneš iz tog broda. Ali Sotona crna ždaja ne spava. On stalno želi da nas izvuče, izmami iz tvrđave Božje. I onda da li padnemo, čak i nakon što se obratimo, da li možemo da padnemo? Da. Da li je David pogrešio? Da. A da li je prije toga radio ovako one divne psalme, Bogu pisao psalme, proročke psalme, da li je bio obraćen? Bio. A onda kad je sa Betšebom sagrešio, da li je onda bio obraćen? Da ili ne? Da li je izgubio spasenje kad je sa Betšebom išao da sagreši? Da. Znači može da se izgubi spasenje. Svaki greh koji je svesni greh, svesno mi kažemo, neću više Boga, hoću greh sad opet. Ali da li onda i opet da li Isus može da nas spasi? Da li opet Isus može da nas spasi? On nam baca onaj, kako se kaže, pojas. I onda nas vraća nazad. I to je sad posvećenje. Vrati se nazad da te još malo posvetim, da ne padaš više, Onda nam Bog da još neke stvari nam objasni, da to isto nije Božja volja. Onda mi se tu kajemo i odbacujemo. I sve više i više rastemo. A šta Isus radi na nebu? Kada mi sagrešimo, šta Isus radi na nebu za nas? On posreduje za nas. Amen. A šta ako, da li Isus kada dođe drugi Kristov dolazak, da li Isus uzme svetište i onaj, kako se to kaže,
kadionicu i uzme kadionicu i ovako dolazi sa kadionicom na zemlju. Da li on posreduje dok dolazi, dok leti? Ne. Kaže, piše u Otkrivenju, on baci kadionicu na zemlju i dođu gromovi, kaže, vreme je, nema više posredovanja. I onda on dolazi, a Božji narod još greši. Kako onda će sada ih, a oni svi onda u grehu bit će da... Ne, to znači da će Božji narod šta? Pobediti svaki greh. I onda će Isus moći da dođe. Da prestane da posreduje za nas. To je konačni cilj. Posvećenja, konačni cilj. Da nas Isus zapečati, da nam kasnu kišu, pedesetnica, Duh Sveti, propovedamo, obrati se veliko mnoštvo i Isus prestane da posreduje. I možemo da pobedimo svaki greh. Da li to piše u Bibliji? Kaže, gdje to piše u Bibliji? Ajde da pročitamo, jeste spremni? 2. Korinčanima, gdje smo? 2. Korinčanima, 7.1. 2. Korinčanima, a malo Karadžić, ne volim taj prevod uvijek. Idemo da neki drugi prevod. Pročitat ćemo i Karadžića, ali stavit ćemo i ovaj drugi prevod. Evo, na primjer, evo, ovaj hrvatski katolički prevod. 2. Korinčanima, da ne... 2. Korinčanima 7.1. Traži. Šta kaže? Dakle, ljubljeni, budući da imamo sva ta obećanja, kaže, očistimo se ljubljeni od koliko? Svake ljage, tijela i duha, te šta? Dovršimo posvećenje u strahu Božjem. Znači, u nekim prevodima kaže usavršimo posvećenje. Evo u engleskom prevodu 2 Corinthians 7.1, 2. Korinčanima 7. Evo šta kaže tu grčki, vidite. Dakle, imamo ta obećanja. Kaže, očistite se od pantos. Šta znači pantos? Svake nečistoće. Od tijela i pneumatos, i duha. Epiteleuntes. Usavršite šta? Svetost u strahu Gospodnjem. Znači, mi kada uđemo u brod spasenja i kada nam Isus da Duha Svetog, mi počnemo da imamo svetost, jer imamo Svetog Duha. I zato kaže apostol Pavle, svetima u Korintu, svetima u Rim, svetima. Oni koji su posvećeni Duhom Svetim, oni se zovu sveti. Zar nije to lepo? I oni nas zove sveti, ali on kaže, ne da budete sveti, nego da šta? Usavršite. Epiteleuntes. Teleuntes znači kraj. Dokrajčite. Dođite na kraj. Do savršenstva dođete svetosti. Znači svetost, usavršite svetost u strahu Gospodnjem. Kako kaže Karadžić, malo drugčije, isto to je to, samo svi ti prevodioci nešto pokušavaju tu da shvate šta to piše, da očistimo sebe od svake poganštine. Znači, moguće je i svaku poganštinu da očistimo. A neki ljudi to ne veruju. Neki kažu, pa ne može baš svaku. Pa ne možeš ti da to kažeš, to mora Biblija da kaže. A Biblija ne kaže, ljubazni, očistite se od skoro svake poganštine. Jel to piše? Ne. Od svake poganštine i onda kaže da tvorimo, tako Karadžić je krivo preveo, svetinju u strahu Božjem, ali kaže dovršimo posvećenje, a vidite na grčkom je teleuntos. Završimo svetost. Znači svetost i onda se usavrši. Perfecting holiness in the fear of God. U Božjem strahu.
To je drugo, onda idemo drugi citat. Idemo u Prva Solunjanima da vidimo šta kaže Karadžić tamo. Prva Solunjanima 5:23. A vidiš, ta Karadžić ne vjeruje u savršenstvo, onda krivo prevodi. Sve zavisi od, znate kako kažu, tradutore, traditore, na talijanski. Tradutore znači prevodioc, traditore izdajnik. Tradutore, traditore. Prevodilac, on prevodi kako ima svoju teologiju. Ponekad, ne uvijek, ali ponekad. Mora zato da usporedimo neki put prevod. Da vidimo šta kaže ovdje. Druga Solunjanima 5:23. Gdje je pastor Jani? On priča grčki, jel da? On bi mogao isto da... Ups, šta je sad to? Error. A druga, prva Solunjanima. Vidimo, u hrvatskom prevodu, Prva Solunjanima 5:23, kaže ovako, Solunjanima, kaže, a sam Bog mira nekva vas koliko? Šta kaže ovdje? Posvema ili potpuno posveti. Znači, ne da vas posveti, nego da vas koliko? Posvema posveti i koliko? Celo vaše biće. Duh i duša i tijelo neka se besprijekornim, savršenim sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista. I sad mnogi čitaju taj citat i oni hoće da taj citat kaže nesavršeni. Znači, kaže kad ovdje, neka Bog mira, neka vas posvema posveti, potpuno posveti, i neki neće to da vjeruju. Onda kaže, ma ne, to kaže potpuno, a to je znači nepotpuno. Pa to je onda totalno suprotno od ono što kaže. Pa onda sve. Onda ovo, vjeran je onaj tko vas poziva, nevjeran je onaj tko vas ne poziva. Onda možemo cijelu Bibliju tako da idemo suprotno. Kakva je to sad nova egzegeza? Kad ti se stih ne sviđa, samo ga obrneš. A onda tako može cijelu Bibliju da obrnemo. Kaže onda nevjeran je onaj koji nas poziva. Onda može sve. Ne, neka vas posve. Šta kaže na engleski? Evo da pogledamo na grčki. Evo. Druga Solunjanima. Prva, da. Prva Solunjanima. 5:23. Da vidimo. Kaže ovako. A sam Bog, autos deo teo, sam Bog mira, nek vas posveti, agios, make sanctify you, vas koliko? Olo teleis. Opet taj teleis. Do savršenstva. Da vas posveti do kraja. Teleos znači kraj. Da vas posveti do koliko? Do pola? Do kraja. Do kraja. I kaže do kraja. I onda još potvrđuje. I potpuno holokleron. Potpuno da vaš duh i duša i tijelo, cijelo tijelo bude amemptos. A bez mrlje. Memptos je tačka. Spot. Mrlja. Blameless. Bez mrlje. Amemptos. Bez mrlje za dolazak Gospodina Isusa Krista. Jer kad dođe Gospodin Isus Krist na zemlju, da li će onda posreduje za tvoje mrlje? Ne. Da li će da bude na nebu kraj vremena milosti? Kraj posredovanja. Da bude nebo. Će biti nebu? Tako je. I kad Isus dođe, da li onda posreduje za tvoje mrlje? Pa ne može onda više da bude mrlje. I to Isus čeka. On čeka. On usavršava svoju crkvu. On je počeo 2000 godina usavršava svoju crkvu. Da bude bez mrlje. Da bude bez mrlje. Samo znate šta? Mi smo navikli na greh. I onda mi ne možemo ni da vjerujemo da je to moguće. Ne možemo da vjerujemo da je to moguće. Pa Biblija kaže Enoh
je otišao bez mrlje, otišao na nebo. I Ilija je otišao na nebo. I Isus je živio bez mrlje. I kaže, i 144.000 kaže da će oni živjeti bez mrlje. Ali onda ljudi kažu, pa da li si ti ikada video nekoga bez greha? Pa kaže, jesi ti ikad vidio proroka Iliju da je otišao na nebo? Pa nisi. Pa jel veruješ da je otišao na nebo? Da. Pa ne možemo mi da vidimo prvo nekoga bez greha, ali možemo da verujemo da to može da se desi. Ja prvo ne možemo mi da znamo srce od nikog čovjeka. Da li ja mogu da znam tvoje srce? Šta kaže Biblija? Srce je prevarno, ko će da ga zna? Kako ja mogu da znam u tvom srcu, u tvom umu da nema ništa u tvojim mislima loše? Kako ja to mogu da znam? Ko to može da zna? Samo Bog. Pa kako onda možeš mene da pitaš jesi ikad vidio nekog bez greha? Znači, to je Bog samo može da zna. I Bog će na kraju da ima svoju generaciju bez greha. To je tek na kraju. Onda idemo da pogledamo drugi citat. Filipljanima 3:9. Filipljanima. Šta kaže apostol Pavle? Filipljanima 3. Kaže ovako. Kaže, ja da se nađem u njemu. Kaže ovako, jer hoću sve držim za štetu prema prevažnom poznanju Krista Isusa, Gospoda svog, koga radi sve ostavi i držim sve da su trice, samo da Krista dobijem i da se nađem u njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vere u Isusa Krista, njegovo oproštenje, pravdu koja je od Boga, da poznam njega i silu vaskrsenja njegovog i zajednicu njegovih muka, da budem nalik na smrt njegovu, da bih kako dostigao u vaskrsenje mrtvih. Ali kaže, ne kao da sam već dostigao ili da sam se već šta? Usavršio. Nisam se još usavršio, znate, nisam još spreman da budem uznesen. Kaže, nego teram ne bih li dostigao kao što me dostiže Krist Isus. Znači, on kaže, nisam još savršen. Ali šta? Teram, ne bih li to šta? Dostigao. Pa zašto teraš, brate Pavle, pa ti si legalista, brat Pavle, legalistčino jedna, legalistčino. Ti tu teraš neko savršenstvo da dođeš. Pa nije, nego to je istina. Znači, on trči, ne bih li dostigao. Kaže, nisam već dostigao i nisam se usavršio, ali trčim, ne bih li dostigao. Zašto bi trčao da bi dostigao kad je to nedostižno? Znači, ipak je dostižno. Pa i on sam je rekao da se u stoludjenjima, da se potpuno usavršimo za njegov drugi dolazak. I to je moguće da bi Isus mogao da prestane da posreduje. Idemo sada da vidimo citat od Ellen White. Tu ima mnogo drugih citata iz Biblije. Kaže, oni koji ne žele postati žrtvom sotonskih lukavstava, moraju dobro čuvati, šta? Avenije prema duši. Moraju izbjegavati, braćo i sestre, šta? Čitanje, gledanje ili slušanje onoga što bi sugeriralo nečiste misli. Se ne smije ostaviti da se nasumično bavi svakom temom koju neprijatelj može predložiti. Srce mora biti i kako? Vjerno nadzirano. Inače će zla izvana probuditi zla iznutra, a duša će lutati u tame. Zato je jako opasno šta je Sotona izmislio ovaj Facebook. Jako opasno. Zato što taj Facebook ima prijatelji, ima neki dobri citat, neko kaže video biblijski stavi, kako lepo. I onda 2 filma, i onda neka prljava šala, i onda opet religijsko, i onda prijatelj šalje pozdrav. I tako ti scroll, i onda ne kažeš, pa nije to, pa kako da ja izbrišem Facebook kada ima i dobrih stvari na Facebooku, je li tako? Kako nas je Sotona prevario. Pa ima dobrih stvari i u tekili. Ima 50% voda u tekili, znate vi to? Mnogo dobro, oni kažu, mineralnu vodu meksičku stave lijepu, finu u tekilu, pa
Kaže, ima dobra stvar i u otrov. A šta Isus kaže? Jedna muha pokvari cijelo ulje. Jedna muha, a na tom Facebooku i koliko muha ima tamo. Zato sam rekao Bogu, Bože, više samo Messenger, samo poruke mi šalje na Messenger i Bože, koliko tu može samo ovako, samo ti, i to ovako, mozak ti se isključi. I kaže, se ne smije ostaviti da se nasumično bavi svakom temom koju neprijatelj može predložiti. Ti si došao na sotovski teren. Samo jedan ovako scroll, jako brzo. Sad ti možeš da se moliš, ti kaže, evo, znate kako, možeš na Facebooku ovako. Prije nego što ideš na Facebook, ima da se moliš, brate, ovoga kaže, na koljena, kaže, Bože, idem na Facebook, daj mi Svetog Duha da samo misioniram, daj mi da pozdravim prijatelje, daj mi da vidim šta je moj prijatelj stavio, da mu nešto napišem duhovno i da begam. Evo, ako ćeš tako da gledaš Facebook, može. Ali da li mi tako gledamo Facebook? Ne. Ali bilo bi lepo tako da gledamo. Zato što tamo su ljudi. Tamo su sad svi na tom Facebooku. I samo stavljaju. Ja ti kažem, brate, sestro, to je opasno. To je kao da ideš u grad. U gradu isto, dođeš u grad, kao da dođeš u Las Vegas. Ima tu i dobrih ljudi da im pomogneš, a ima i tu, znaš šta, svašta ima u tom gradu. Tako da moramo da se molimo, braćo i sestre, prije nego što idemo na te socijalne mreže. Jer tu ima mnogo prljavštine. Mnogo prljavštine. Ja sam počeo da se molim i da idem i da onda čim vidim neki video, nešto što nije Božje, ja samo ovako klik, šalje mi to više manje. Tako da sam ovako odfiltrirao i sad mi šalju samo neke onako duhovne. A svako toliko uleti i nešto, znaš. Tako da opet moraš da se moliš prije nego ti ideš tamo. Nemoj, braćo i sestre, Sotona jako vara. Od Sotona se boji, on ovako drhti kad vidi da adventisti razgovaraju o ovim stvarima. Znate vi to? Sotona se drhti, kaže, jer Sotona će ubrzo da umre. Da li vi znate da mi produljavamo njegov život? To je kao da ovako Sotona, stara crna zmija, Sotona leži ovako na krevetu da umre, a ja mu dolazim i dajem mu onu intravenoznu, kako se kaže, infuziju. Pa neću više da mu dajem infuziju, ja ga hranim. Jer vi znate da mi hranimo Sotonu. Sa svojim gresima mi produljavamo vreme milosti i dajemo mu da više živi. Svakim grehom mi produljavamo Kristov dolazak i dajemo mu da još živi. Vjerujete vi to? Ili ne? Ne? Pa da. Sad ćemo da vidimo. Znači, Isus kad dođe, on prestaje da posreduje, a mi što više grešimo, Isus mora da nas čeka, da se pokajemo. Ali bit će veliko probuđenje u Božjem narodu, kaže Ellen White. Kaže, prije konačnog pohoda Božjih sudova na zemlji, bit će među narodom Gospodnjim šta? Tako probuđenje primitivne prve pobožnosti kakvo nije viđeno od... Da li verujete to? Da će biti veliko probuđenje kao u apostolska vremena. Kaže ovako. Tu ćemo preskočiti, nemamo puno citata. Sotona se ničega tako ne boji kao mogućnosti da Božji narod ukloni šta? Sve prepreke sa puta, tako da Bog može da izlije svog duha na mrtvu crkvu. Sotona bi najviše volio da se nikada više ne pojavi novo duhovno probuđenje, malo ili veliko, do kraja vremena, ali mi nismo u neznanju o njegovim kušnjama. Moguće je pobijediti njegovu silu. Vidite što piše? Da li je moguće pobijediti Sotoninu silu? Moguće. Kad se put pripremi za duha Božjeg, blagoslov će doći. Kad se put pripremi, mi imamo dužnost kao crkva i kao pojedinci da svaki dan kažemo, Gospode, pripremi put, ukloni prepreke sa puta, neke prepreke koje imam, neverstvo, neljubav prema neprijateljima, svakakve prepreke imamo, da se pokajemo za sve. Isus je bio naš primjer. Kad je Isus bio na zemlji,
On je bio potpuno u ljudskoj prirodi. On je bio potpuno, on je imao ljudske hormone. Isus je imao slabi frontalni režanj. Isus je imao jaki hipotalamus. Ali Duh Sveti je bio na njemu. I on je mogao da živi bez greha jer je Duh pomagao. Kaže, Kristova ljudska priroda bila je ujedinjena sa božanstvom. On je bio spreman za sukob prebivanjem Duha Svetoga u njemu. Da li mi možemo ovo da imamo? A on je došao da nas učini dionicima božanske naravi. Sve dok smo vjerom ujedinjeni s njim, grijeh više nema vlast nad nama. Bog poseže za rukom vjere u nama kako bi usmjerio da se čvrsto uhvati za Kristovo božanstvo. Kako bismo mogli postići što? Savršenstvo karaktera. Isus je bio naš primjer. Pazite šta kaže Ellen White, to je u adventistički pregled, 24. april 1900. kaže, moramo shvatiti da nam je po vjeri u njega privilegija biti dionicima božanske prirode. Znači, Duh Sveti koji je bio u Isusu mora biti u nama. I možemo biti očišćeni od svih grijeha, koliko? Svih mana karaktera. Ne trebamo zadržati niti jednu grešnu sklonost. Ona kaže, not one sinful propensity. Niti jednu grešnu sklonost. Kaže, ako sudjelujemo u božanskoj prirodi. Šta je božanska priroda? Sveti Duh. Kada uđe u nas, on nam da novu prirodu, novi Duh Sveti. O tome smo pričali. Sveti Duh, kaže, kad je u nama, kaže, onda mi sudjelujemo u božanskoj prirodi. Ako sudjelujemo u božanskoj prirodi, šta? Sve nasljedne i kultivirane sklonosti prema grijehu će biti odsečene, cut off iz karaktera. Cut off. Kaže ona, nasljedne hereditary and cultivated tendencies to sin will be cut off from the character. Da li vi vjerujete u to? Šta to znači? Šta kad kaže ona sve? Da li sve znači sve? Da li moramo da menjamo engleski i srpski jezik i sve odjednom mora da postane neke? Da li reč sve vama znači sve? Jel tako? Onda nećemo da menjamo. Onda se poslije ljutimo na one antitrinitarijance kad kaže Ellen White da je Isus bio Bog from eternity. A onda oni kažu, pa eternity, vječnost ne znači vječnost. To znači početak. Pa onda si ti promenio cijeli jezik. Pa tako i ovi što sada ne vjeruju u savršenstvo, uzmu pa menjaju jezik. Kad kaže i Pavle da se usavršimo sasvim, oni kažu malo. A kada je u potpunosti, oni kažu, to znači delomično. Pa kako, braćo i sestre, sad tu i kako onda to, da tako živimo? A da nije to možda Sotona, koji ne želi da se usavršimo sve. Sve nasljedne i kultivirane sklonosti prema grijehu će biti odsečene iz karaktera kroz Duha Svetog ako mi ostanemo u brodu. Ako ostanemo s Bogom, ako hodamo s Bogom, ako se kajemo svaki dan, ako odbacujemo grijeh svaki dan, Duh Sveti će da nas uvede u svaku istinu i će da nam pokaže i one grehe neznane koje nismo znali pre i da će nam pokazati i da će nam silu da ih mrzimo, odbacimo dok nismo usavršeni do kraja. Da li znate ko je bio Martin Luther? Ko je bio Martin Luther? Znate ko je bio Martin Luther? Je to bio veliki reformator. Hoće Martin Luther da bude u nebu? Hoće. Martin Luther je jeo svinju. Pio pivo, imao je svoju pivaru, alkohol pio. Svaki dan. Kršio subotu, svaku subotu. Mrzeo na Židove, rekao da treba sve Židovi da se poubijaju.
Zamislite da naš pastor Borče, mi ga uhvatimo da piše kako treba ubiti Židove tu po Makedoniji. Da ima ovako, piše u Skoplje žurnal, Skopljanskom magazinu da treba svi Židovi da se poubijaju. Ili sve Albance treba da pobijemo, je li tako? Zamislite da naš pastor Borče tako piše. Da li bi on bio pastor naš? A? I da krši subotu i da kaže subota nije, nego moramo nedeljom da idemo u crkvu, da jedemo svinju i da pijemo alkohol. Da li bi on i dalje bio naš pastor? Ne. A zašto Martin Luther onda ide u nebo? Jer Martin Luther nije znao da je to bio grijeh. On je ove druge stvari sve Boga slušao, šta god mu je Bog rekao. On je slušao da papa nije papa Božji, da mora da izađe iz Babilona, da se čita Biblija, da se opravdanje verom. On je sve prihvatio s istine što mu je Bog pokazao. On je čuvao zakon koliko je znao. Ali ove 4 stvari nije znao. Bile su mu slepe. Iz neznanja. A danas da mi to radimo, šta bi rekli adventisti? Ti si isključen iz crkve i grešiš. Da li vi vidite onda šta? Bog usavršava koga? Crkvu. Vidite? Znači nije isti nivo spasenja za Lutera i za nas. Kako mi idemo dalje u istini, mi mora da živimo u svetlosti koju nam je Bog dao. Je tako? Znači u ono vrijeme nije bilo svetlost velika, a sve veća i veća i veća i veća. Do danas mi znamo da je to greh. Da treba da ljubimo kako je ljubimo, ne samo Židove i Albance i Makedonce i Hrvate i Srbe. Svih mora da ljubimo, je li tako? Amin. Ne čujem amin. Di je amin? Sve mora da ljubimo. I da ne pijemo ništa što uništava mozak, je li tako? I da ne jedemo svinjetinu prljavu. I da čuvamo Božji zakon subotu, je li tako? To znamo, to nam je minimum. To je minimum nama. Ali onda Bog ide dalje, karakter da menja, da usavrši crkvu, dok sve nasljedne i kultivirane sklonosti Bog odseče iz našeg karaktera. Ne trebamo zadržati niti jednu grešnu sklonost. Not one sinful propensity. Ovo što ona kaže sinful propensity, to su karakter. To nije grešno telo. Grešno telo će da ostane grešna, to je grešna priroda, slabo telo. Ta slabost u telu koja je slaba za na greh će da ostane do drugog Kristovog dolaska. Ali karakter je druga stvar. Imaš sinful flesh, telo, i duh, moral, karakter. Karakterne su sinapse koje smo mi stvorili, kultivirali, a neke smo naslijedili kad smo bili mali, kao mala beba i mali kad smo bili deca, gdje su naši roditelji bili neobraćeni i onda mi nismo imali duha svetog, a kad se roditelj obraćen, onda je i dete obraćeno. Znate vi to, kaže Ellen White? Kad je mama obraćena, ima duha svetog i beba ima duha svetog. I onda beba stekne dobre crte karaktera. A kad je mama neobraćena, onda dete nasledi, kaže, almost inconquerable tendencies to sin. Skoro nepobedive tendencije na greh dobivaju deca kada roditelji nisu obraćeni. I onda mi imamo takve tendencije za greh, ali ne zato što smo ih dobili u začeću, nego zato što su naši roditelji utjecali na nas do vremena accountability, kako bi preveli? Do vremena spoznaje. Kako? Odgovornosti. Do vremena dete odgovornosti. 10-12 godina neka dete odgovornosti ima svesnost da se samo pokaje. A prije toga roditelji su odgovorni za duha svetoga na deci. To vam je druga tema, ću vam propovedati drugi put kad dođem. To je posvećenje utrobe. Ja sam napisao članak u Adventist Review, april 2014. Možete da čitate članak. Imam i od Ellen White i od duh proroštva i od Biblije. Govori da kad deca nemaju odgovornost, oni ne mogu sami da znaju da se obrate, da se posvete. Ali kad su roditelji ispunjeni duhom svetim, kaže Ellen White, i mala beba ima duha svetoga i onda duh sveti zadržava grešno telo da se grešno telo ne ispoljava u detetu. Kao što je bio Ivan Krstitelj. Znate Ivan Krstitelj? Ivan Krstitelj kaže bio pun duha svetoga gde? U utrobi pun duha svetoga, čovječe. Ne samo obraćen, nego prorok posvećen. Jer je mama bila posvećena. I onda, a kad nije, onda dobijemo ove nasljedne sklonosti. To smo od roditelja dobili. Kad nisu posvećeni. To ima druga prezentacija, nemam sad vremena da vam to se pokažem.
Ok, znači sve što smo zadobili, sve što smo dobili, ili od roditelja što nisu bili obraćeni, pa naša grešna priroda kad smo bili mali sama se ispoljila, stvorili smo navike ka grehu, to su naslijeđene. A i ono što smo sami svojom odgovornošću kultivirali, kaže svaka grešna naklonost može da se pokori, može da se odseče, cut off, da se ukloni iz karaktera Duhom Svetim. Haleluja, amen. Isus je bio naš primjer. Idemo dalje. Kaže dalje, Čežnja vjekova, strana 671, kaže kroz Duha Svetog vjernik postaje opet dionik božanske naravi, prirode. Krist je dao svoj duh kao božansku, šta? Moć, da čovjek može da nadvlada koliko? Sve nasljedne i kultivirane sklonosti ka zlu i da utisne Kristov karakter u svoju crkvu. Aleluja! Koliko može da nadvlada? Sve nasljedne i kultivirane sklonosti ka zlu. Da li je Isus Krist imao neki greh neznanja? Ja vas pitam, da li je Isus Krist grešio iz neznanja? Ne, niti iz neznanja nije grešio. A gledajte šta kaže duh proroštva, znaci vremena, 10. lipanj 1903. kaže, kroz cijelo sveto pismo Krist nam je dao jamstvo da njegovom milošću možemo postići kako? Isto savršenstvo karaktera koje je on postigao. Da li je Isus imao greh neznanja? Kakvo to savršenstvo karaktera on postigao? Sa grehom? Sa grehom? Bez. A mi možemo postići kako? Isto. Znate, ova riječ isto znači različito. Je li to istina? Pa isto znači šta? Isto. A na makedonski kako se kaže? Isto se kaže isto. Znači i na makedonski se slažemo. Pa da. Znači isto savršenstvo karaktera koje je on postigao. Pazite šta, kad to je Čežnja vekova, onda velika borba, Ellen White to stalno govori kao pa to je cilj, braćo i sestre. Tu idemo prema tome da Isus može da dođe. Velika borba 623 kaže sada, braćo, dok naš veliki svećenik vrši pomirenje za nas, trebali bismo nastojati i postati šta? Savršeni isto znači nesavršeni, ok? Savršeni u Kristu, jel tako? Ne. Čak niti u mislima našeg spasitelja nije mogao Sotona navesti da popusti pred snagom kušnje. Isus je očuvao očeve zapovijesti i šta kaže? Nije bilo koliko? Nijednog grijeha u njemu koji bi Sotona mogao iskoristiti u svoju korist. Ovo je stanje u kojem se moraju naći oni koji će živjeti gdje? U vrijeme velike nevolje. Kakvo stanje? Nije bilo nijednog grijeha u njemu. Ovo je stanje u kojem se moraju naći oni koji će živjeti u vrijeme. Zašto to mora biti naše stanje? Da li Isus posreduje za grehe u vrijeme velike nevolje? Ne, gotovo je. Zato se zove vrijeme velike nevolje. Isus zatvara vrijeme milosti. Padaju 7 zala. I takvi moraju biti. I nema više posredovanja za tvoj greh. Nema ni... Isus posreduje za tvoje neznane grijehe. Znate za neznane grijehe da Isus posreduje? Moje molitve, kad se ja molim, moje molitve još su pune nekog motivacija grešnih. I Isus sve to uzima, miješa sa svojim krvlju i kaže moja krv, on ne zna za to. Daj mu više svetla, Bože. Znate li ljudi da neznani grijeh može da bude veliki grijeh? Moj Isus mora da pokriva veliki, najveći grijeh koji je ikad napravljen u historiji čovječanstva bio je neznani grijeh. Grijeh iz neznanja. Znate koji? Koji grijeh je bio grijeh iz neznanja, a najveći grijeh koji je ikad napravljen u historiji ljudskog roda? Šta? Kristovo raspeće. Kristovo raspeće. Greh iz neznanja. Šta je Isus rekao na križu? Oprosti im, Bože, šta? Ne znaju šta čine. Greh neznanja može da bude veliki greh. Pa možda je Hitler koji je ubio Židove, možda je to on iz neznanja radio. Ja ne znam, možda je.
Koliko može grehi ne znaju da budu pokvareni i veliki? Ne možemo s takvim grehima da odemo na nebo, da Isus završi. On posredničku službu radi, on za te grehe posreduje i kaže moja krv, oče, ne zna. On to mora sve na sudu, Sve legalno. Da li je znao, nije znao, tu se sve legalno vrti na knjigama. Da može da nas spasi. Neko mora advokat da bude, posreduje za nas. Dokle god da mi dajemo grehe u nebo, oni moraju da se gledaju. Da li se brišu sa Kristovom krvlju ili se ne brišu jer se čovjek ne kaje. I dok Isus radi taj legalni posao pred svim anđelima, da sve bude jasno i čisto, da ne bude laži, da ne bude neko uđe na nebo lažno. Ili da nekog ne zakinemo. To sve mora jako istančano na nebu. Isus jako važan posao radi na nebu. On je jako busy, kako se to kaže, zauzet naš posao na nebu šta radi za nas. I mi ga upošljavamo. I zato Isus želi da posveti svoju crkvu, da može da završi posredničku službu. I za grehe znanja i za grehe neznanja. Vidite šta kaže Ellen White, ovo su svedočanstva. Strana Lumen 5 kaže, nitko od nas nikada neće primiti Božji zadnji pečat, dok naši karakteri imaju koliko? Jednu mrlju ili nečistoću na sebi. Ostaje nam da uz Kristovu milost ispravimo nedostatke u našem karakteru, da očistimo hram duše od koliko? Pa vidite, ova riječ svake isto misli se ne baš svake, jel tako? Opet menjamo sve. Od svake ljage. Tada će šta? Pozni dažd. Pasti na nas, kao što je rana kiša pala na učenike na dan Pedesetnice. Da li sada pada pozni dažd? Gdje je pozni dažd? Da vidim, gdje? Nema ga. Zašto ga nema? Zato što mora da očistimo hram duše od svake ljage. Znači još nismo tamo. Nismo još tamo. Mora se očistiti sve. Da li vi želite da se očistite od svake ljage? Amen. Slava Bogu. Hvala Bogu za ovu crkvu. Da želimo da se očistimo od svake ljage. Ovo kaže adventistički pregled april 1, 1902. Kaže, Krist se pobrinuo za posvećenje svoje crkve. Nije on pustio, Isus tu gleda, on sad tu nas gleda. On se brine za svakog od vas. On se pobrinuo. On je napravio obilje mjera za svaku dušu, da ima takvu milost i takvu snagu da postane više od pobjednika u borbi protiv grijeha. Tu je samo pauza. Više, šta znači više? Ona citira stih u Bibliji, kaže, ne da budete pobjednici, nego više od pobjednika. Znate kad igra fudbal, pa igra Vardar, Crvena zvezda, i Vardar pobedi 50-0. Jeste ikad vidjeli da Vardar pobedio 50-0? A da pobedi sa 1-0 je ipak pobjednik. A ovdje kaže više nego pobjednik. Kad sa 10-0, znači da pobedi sa 10-0. Pa to je više. Tako možemo i mi greh. Kaže, ne ono, jedva smo ga pobedili. Ne, Isus kaže, kad budete stvarno pobedili greh, vi nećete da ga jedva, nego da će ga ubijete. Vi ćete da ga pidete više od pobjednika u borbi protiv grijeha. Slava Bogu. Spasitelj je iznova ranjen i izložen otvorenoj sramoti kad njegov narod ne obraća pažnju na njegovu riječ. On je došao na ovaj svijet i živio je kako? Bez grijeha. Zašto? Da bi u njegovoj moći i njegov narod mogao živjeti šta? Vidite ovo bezgrešno, to znači grešno. Pa ja vam samo novu egzegezu objašnjavam. Razumijete? Šta znači bezgrešno? Sa jednim malim grehom. Možda sa dva mala greha. Znači bezgrešno mora da promenimo tu definiciju bezgrešno, jer ja ne mogu to da prihvatim. Znači bezgrešno mora da ima 2-3 mala greha. Bezgrešno. Mora. Bezgrešno znači, šta znači reći bez? Znači imaš, kaže, ajvar bez patliđana. Da li to ima patliđana? Nema. Znači bez greha. Ok.
Sad sam vam objasnio. Je li vam sada jasnije? Ok. Sako jasno. Svatko, evo ga drugi, znaci vremena. Ona stalno to piše, evo, znaci vremena, ista godina, 1902. kaže svatko, pazite ovo, svatko ko? Svatko ko verom sluša Božje zapovesti će doći do stanja čega? Bezgrešnosti u kojem je Adam živio prije svog prestupa. Da li je Adam prije svog prestupa imao greha? Onda bezgrešnost znači bezgrešnost, ok? Znači da je i moguće. Velika borba, strana 425. Evo, velika borba, najveća, najbitnija Ellen White knjiga. Drugi citat već vam vadim. Kaže prorok Malahija 3.2. Tko će stajati u njegov dan? Ko će stajati u njegov dan, kaže Biblija. Kaže, oni koji budu živjeli na zemlji. Kada Kristova posrednička služba prestane u nebeskom svetištu, trebaju stajati pred svetim Bogom, bez posrednika. Šta radi posrednik? Da li posrednik posreduje za tvoje znane grehe? Da, možda da se kaješ prvo, pa da ti onda očisti. A za neznane? Isto pokriva. Ali sad smo bez posrednika. Šta onda? Grehi vraćaju se nazad na nas? Ne, nema ih više. Oni će stajati bez posrednika. Njihove haljine moraju tada biti kakve? A besprijekorne isto znači prljave. Besprijekorne, to vam ja samo prevodim u novu egzegezu. Besprijekorni su besprijekorni. Njihovi karakteri moraju biti očišćeni od grijeha krvlju Janetovom, Božjom milošću i vlastitim marljivim naporom moraju biti šta? Pobjednici u borbi sa zlom, dok istražni sud napreduje na nebu, dok se grijesi vjernika uklanjaju iz svetišta na nebu, treba doći do kakvog? Posebnog čišćenja i uklanjanja grijeha među Božjim narodom na zemlji. Ovo djelo je jasno predstavljeno u porukama Otkrivenja 14. To su poruke 144.000 i 3 anđelska poruka. Kako možemo to da napravimo? Kako je Enoh uspio to da napravi? Evo Enoh, kaže, Enoh je bio primjer koji je, kaže, zato što Biblija kaže, plata za greh je, plata za znani greh je koja smrt? Prva ili druga? Plata za znani grijeh je druga smrt. A plata za neznani grijeh je prva smrt. A Enoh, gdje je otišao? Šta znači da nije bilo? Zašto Enoh nije dobio platu za grijeh? Isus mu je oprostio, počistio od svih prošlih grijeha i onda je on živeo sa Bogom i mi je prestao da greši. I Isus ga je uzeo, više nije trebalo da umre niti prvu smrt. Enoh je živio životom tako bliskog zajedništva s Bogom da mu nije bilo dopušteno pasti pod moć smrti. Pobožni karakter ovog proroka predstavlja šta? Stanje svetosti koje moraju postići oni koji će biti otkupljeni sa zemlje, Otkrivenje 14.3, to su 144.000, u vrijeme Kristova drugog dolaska. Braćo i sestre, mi svi moramo da postanemo Enoh. Božja adventistička crkva, kad pred Isusov dolazak, su svi šta? Enoh. Enoh, svi, Ilija, Enosi, svi. Kaže Biblija, najslabiji će biti kao David, a onaj što je kao David će biti 10.000 da će da ganja. To kaže prorok u Starom Zavjetu. Ko je to prorok? Zaharija. Kaže, najslabiji će biti kao David, a oni koji su kao David će 10.000 da ganjaju, da obrate. Kaže, svi će da budu kao Enoh. U vrijeme Kristova drugog dolaska Enoh je Henok, ili kako vi kažete na makedonskom? Enoh je hodao s Bogom 300 godina prije njegovog uzačašća, a stanje svijeta tada nije bilo povoljnije, ne, za savršenstvo kršćanskog karaktera, nego što je to danas. Kako je Enoh hodao sa Bogom? Školovao je svoj um i srce. Da šta? Uvijek osjeti koga? To moramo mi da vežbamo, braćo i sestre. Da kad idem kući, doma kad dođem, da vežbam, Isuse, tu je đavo, beži, oteraj ga. Uvijek da vežbaš da je tu Božja prisutnost, da se modliš, da pričaš sa Isusom.
Da uvijek osjeti Božju prisutnost je vežbao svoj um. A kada bi bio u nedoumici, njegove bi se molitve uzdizale Bogu da ga čuva, da ga pouči svoje volji. On bi rekao, što da učinim da te proslavim, Bože moj? Bila je njegova molitva. Njegova je volja bila šta? Stopljena sa voljom Bože. O Isuse, ja to želim. Da moja volja bude stopljena sa voljom Božjom. A noge su bile stalno usmerene na stazu Božjih zapovesti. Henok je predstavnik onih koji će biti na zemlji kad Krist dođe, koji će biti prenesen na nebo i šta? Nikad neće okusiti smrt. Stopljena volja. Kad narod Božji pobedi svaki grijeh, onda ćemo primiti pečat Božji, kasnu kišu i onda je kraj. To Sotona zna. I zato on ti baca čari, čini Facebooke, on ti šalje nogomet, on ti šalje filmove da te uspava, da te ugreši, da ti uprlja um. Nemojte, pričajte sa Isusom. Prije svake nove aktivnosti pomolite se Bogu kratko. Odeš kući da pereš suđe. Isuse, pomogli mi da perem suđe. Odeš poslije da sečeš drva. Isuse, pomogli mi da sečem drva. U svakoj aktivnosti daj samo kratku molitvu. Da te čuva misli od Sotone. Kaže ovako, rani spisi, strana 71. Kaže, vidjela sam da mnogi ne shvaćaju što moraju biti da bi živjeli pred Gospodinom. Bez koga? Bez velikog svećenika u svetištu kroz vrijeme. Da li dobro vidjela? Šta vi kažete? Niste pratili. Ok, kaže, vidjela sam da mnogi ne shvaćaju što moraju biti da bi živjeli pred Gospodinom. Bez koga? Bez velikog svećenika u svetištu kroz vremena. Da li je dobro vidjela? Dobro je vidjela. Kaže, oni koji primaju pečat živoga Boga i zaštićeni su u vrijeme nevolje moraju kako? U potpunosti, to vam je novi prevod, znači u nepotpunosti. U potpunosti, šalim se, u potpunosti moraju odražavati čiji lik? Isusov lik. Vidjela sam da nitko ne može da ima udjela u osveženju, kasnu kišu, osim ako ne dobije pobjedu nad koliko? Svakom kušnjom, nad ponosom, sebičnošću, ljubavlju prema i nad koliko? Svakom pogrešnom riječi i djelom. I onda vam dođu braća iz crkve i kažu, ma jok. Koga ćete da slušate? Koga ćete da slušate? Braćo, ako piše da njima moramo da dobijemo pobjedu nad svakom kušnjom, nad svakom pogrešnom riječi, djelom, mišlju, ljubav prema svijetu, ponos, sebičnost, da bi dobili kasnu kišu, zašto ne verujemo duhu proroštva više? Zašto ako Pavle kaže usavršite vašu svetost, vi ne verujete? Zašto kad Pavle kaže da vas potpuno posveti telo, dušu i hram i duh prije Kristovog dolaska, zašto ne verujemo? Zašto ne prihvatimo tu istinu? To nije legalizam. Ne možemo mi sami. Kaže svo vrijeme kroz Kristovu milost, kroz Kristovu ljubav, svaki dan da se molim da se čistim. To nije legalizam i ne možemo sami da to pobedimo. Mi moramo kao Enoh. Kako je Enoh? Da li je Enoh bio legalista? Kako je on pobedio? Kaže, on je svakom trenutku se hvatio za Isusa. Ali ne, mi volimo greh i nećemo. Hoćemo da mi izvrnemo, šta kaže Biblija, Duh Sveti, da možemo da opravdamo naš život. Mi moramo da se pokajemo za taj greh. Mi moramo da priznamo i odbacimo, da se pokajemo, da se posvetimo, da se pripremimo za Kristov drugi dolazak. A ne da to opravdavamo, naš grešni životni stil. Amen. Evo još jedan, adventistički pregled, 1902. ista godina, kaže, da li zaista tražimo njegovu puninu? Da li uvijek težimo prema lestvici, merdevine, kaže ljestvica, to vam je nivo koje je postavljena pred nama. A koja je to ljestvica?
savršenstvo čije karaktera? Njegovog karaktera. Kada Gospodinov narod dosegne šta? Ovaj nivo, bit će zapečaćeni na njihovim čelima, ispunjeni njegovim duhom, bit će šta? Savršeni u Kristu, a anđeo zapisničar će objaviti svršeno je. I onda će pasti kasna kiša, mi ćemo biti zapečaćeni i doći će 7 zala i kraj. Ali to nije, mi nismo tamo sada. Znači, mi nismo tamo. Apel. Braćo i sestre, ja bih htio da dođete tu napred, da se molimo. Ako ste već prihvatili Isusa, čekaj, evo koga zovem da dođe? Ako ste već prihvatili Isusa i njegovo obraćenje, ali želite ponovno posvetiti svoj život za njega, ja vas pozivam da dođete. Da dođete tu napred. Ako ste možda samo generalno prihvatili Isusa, ali želite se predati u potpunosti svaki grijeh, ja vas pozivam napred. Ako želite u potpunosti svaki grijeh, da se pokajete. Ako ste nedavno počinili neke stvari koje su vas odvojile od vašeg spasitelja, a želite da se pokajete, dođite tu napred, da se pomolimo. I ako nikad niste prihvatili Isusa i njegov duh u svom srcu, ako nikad niste do sada, dođite tu napred, da se pomolimo. To je apel. Znači, samo ovi. Da li ima neko drugi koji želi ponovno posvetiti svoj život za Boga? Ne znam koji svi. Oni koji se dignu dođu napred. Možda su neki generalno prihvatili Isusa, ali želite predati u potpunosti svaki grijeh. Dođemo napred tu. Tu će da se... Možete se pokajati. Može gore da idemo. Dobro. Ako ne želite, mi ćemo da se molimo i za svih. Svi hoće. Slava Bogu. Amen. Slava na Boga, brek. Ako ne želite, nije osuda Božja. Ali ako želite da se pokajete za sve grijehe, da dođemo zajedno pred Isusa ovdje. Amin. I da kleknemo. I da pomažemo ovu crkvu za Boga. Pastor Borče će imati jednu molitvu. Veli će imati drugu molitvu. Sestro, možeš ti imati jednu molitvu? Onda ću ja. Može pastor Borče. Bože i Gospode, Ти благодариме за сето ова што го слушнавме овој ден. Ти благодариме за оваа прекрасна вистина. И те молиме, Господи, да она што го читаме и го прифаќаме како такво, да не залажуваат лажни учители, затоа што ги има многу, да не одделуваат од вистинскиот пат. Ова е она што треба да се проповеда, затоа што најчесто ѓаволот користи начини како да не одвои од вистинската тема со многу неважни или помалку важни теми, но ова е она што е најважно за нас, за нашето спасение. Доаѓаме сите пред Тебе, да Те помолиме, Господи, за помош и сила, затоа што имаме таков првосвещеник кој што претрпил се, како и нас, освен грев, и ни оставил пример и пат, да и ние можеме така. Амин.
Amen. Помогни на секоја душа овде клекната, на сите нас, Господи, сите ние имаме своји слабости. Сите ние во суштина горе-долу знаеме кои сме и какви сме. Не можеме да те лажеме или да излеземе пред Тебе лажно. И џабе е, ако така размислуваме, затоа што фајде од тоа ако сме верници во црква и само глумиме верници. Помогни ни, Господи, помогни на секоја душа, излегуваме пред Тебе и бараме прошка за секој грев Амин. и Твое посветување. Амин. Ти благодариме за сето ова во Христово име. Амин. Amen. Слава Ти и чест, величанствен Боже наш Оче кој си на небесите, што преку братот не подкрепи и посети дека треба да бидеме победници на нашето ја, да умре ѓаволот во нас и Ти да живееш, Исусе Христе, посвети не благослови во Твојата света крв, да ги победиме сите слабости и ѓаволски работи што ги има во нас. Ги има, Господе, признам прво во мене. Затоа благослови да бидеме победници и да бидеме запечачени со Духот Свети, вечно да бидеме со Тебе, Господе. Зошто да дојдеме 20-30 години, 50 години, да бидеме верници и на крај да отидеме во огин? А Ти го рече тоа во Мати 25 глава, дека многу мина ќе дојдат и ќе кажат во Твое име верувавме, чуда правевме. Не, Господе, Ти умре за победа, затоа благослови да бидеме победници над гревот. Да уништиш се што е во нас ѓаволско и да благословиш Твојот карактер да го имаме и Твоите очи и мисли и ум. Халелуја. Амин. Татко небесен, преблагодарни сме Ти од сето срце за оваа можност, за овие поуки што ни ги даруваш. Фала Ти, слава Ти, Татко, што ни подари оваа можност сега да искочиме пред Твојот свет престол, да бараме прошка за нашите гревови. Да молиме, Татко, да сето она што не оддалечува од Тебе, да Ти го отстраниш од нас, да ни подариш сила, да добиеме победа над гревот. Да молиме сето срце да ни подариш здрав разум, за да може да чекориме по Твојот прав пат. Да молиме сето срце да сето она што го гаиме во нашите срца, што не оддалечува од Тебе, Татко, да имаме победа над тоа. И да молиме од сето срце да секоја една душа која што страда во овие мигови, не само ние овдека собрани, секоја една душа која што има зависност од нешто, Ти, Татко, подари победа. И да молиме од сето срце подари ни искреност во срцата. Направи целосна промена, Татко, во нашите срца и во нашите животи. Да од овој миг, кога ќе скочиме од овој дом, да бидеме променети искрено. Те молиме од сето срце да не биде само напразно она што го слушавме. Да не бидат напразно фрлени овие прекрасни зборови и овие поуки. Те молиме од сето срце, Татко, да ако е по Твоја волја ги чуеш нашите молитви и молби. Ние се това те молим и Ти благодариме во Христовом и Светиот Дух. Амин. Oče nebeski, hvala Ti za ovu crkvu, ovu baklju u Skoplju. Molim Te, Gospode, da jače sija. Амин. Molim Te, Gospode, da je posvetiš. Амин. Da kroz ove propovedi, da ovaj Tvoj narod, da čita i razmišlja svaki dan o tome. Da se moli svaki dan, Gospode, da se preda Tebi sve jače i jače svaki dan, a ne manje i manje. Амин. Molim Te, Gospode, svakoga od nas ubedi i osvedoči gde još grešimo. Амин. Da li prehrana, da li šta gledamo. Ti nam pokaži, Gospode, da se pokajemo, da to zamenimo sa misionstvom. Ja Te molim, Gospode, za ovu crkvu da na molitveni čas u sredu ili utorak, ne znam kad imaju, da u molitveni čas cela crkva dođe da se moli, a ne 2 ljudi. Da dođe da se moli, Gospode, da se kaju, da se mole za sve bolesne u crkvi, za sve koje trebaju spasenje, da se jaka crkva moli, da bude jaka. Molim Te, Gospode, da im daš Svetog Duha misiju, Амин. da im daš ideju,
kako da imaju zdravstveni klub ovdje u Skoplju, da mogu druge ljude da blagoslove. Amin. Da, Gospode, daj im ljubav za druge ljude oko njih. Za sve ljude, sve nacionalnosti ovdje, da imaju ljubav. Za svih. Gospode, molim te, pomaži ovu crkvu, molim te da probuđenje počne u Makedoniji. Amin. Da ovdje u Makedoniji počne veliko probuđenje. Amin. Gospode, da te molimo, Gospode, za ovu crkvu, da im daš ovu godinu barem 10 krštenja. Amin. A možda, Gospode, i 20. Vidiš, amin. Molim te, Gospode, evo, jako smo neverni, ja neverno kažem samo 20. Ali evo, ti u mojoj nevjeri, ti to blagoslovi. Amin. Molim te, Gospode, da imaju misijsku službu, da imaju knjige, da dele knjige, Amin. da imaju zdravstvenu službu, da im daš ideje i želje da rade misionstvo. Molim te za našu crkvu, romsku crkvu isto blagoslovi, Gospode. Amin. I u Vlaje crkvu, Gospodin, blagoslovi. I molim te, Gospodine, blagoslovi i crkvu svugdje, u celom Skoplju Amin. i u celoj Makedoniji, svugdje. I molim te, Gospodine, na Kosovu isto da blagosloviš. Amin, Gospodine. Oni koji se trude tamo i bore tu preko planine. Pomogni i njima, Gospode. Amin. Blagoslovi da tu raste djelo, ne da pada. Amin. Molim te, Gospode, se pokajemo za sve naše grijehe i da ih odbacimo jer te volimo i ljubimo. Hvala ti osjećamo vetar osvježenja Duha Svetoga danas. Hvala ti, Isuse, da ne zaboravimo nikad na ovaj osvježenje što smo primili. Na Isusovo ime te molimo. Mi te volimo, Oče. Oče, mi te volimo, Tata. Dođi kod nas, Tata. Probudi nas, Tata. Izbaci iz nas sve što ne valja. Daj nam ljubavi više jedni za druge u crkvi. U Isusovo ime. Amen. 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 Amen.